Ndi abavusa Vhutshiloni ano nga ṅwaha muswa dzinani ḽa Maanda ḽa murena wa Yesu Kristo. Ko tenda uri vho khaulwa ṅwaha zwavhuḓi vha sia tshanḓa tshihulu tsha maanḓa a mudzimu. Musi kha Sunday yo tou thoma ndi tama u vha resha ndi tshi ri kha ri takuwe ri thetshelese zwine mudzimu a tama ri tshi vha nazwo kha ṅwaha hoyu. Kha ri bonye maṱo. Baba dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo ri a livhuwa matsheloni hano vhone vha ri tonda ngao. Khou rabela uri muye mukhethwa ene mueletshedzi a ri funḓedze kha nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo ngoho, uri musi ri tshi thoma ṅwaha hoyu khotsi vha ṱaḓulu ri songo vha sia nga matungo, ri songo vha sia murahu, na vhone vha songo ri sia khotsi anga vha ṱaḓulu. Ri tama u tshimbila tshanḓa tshavho tsha vhuthu tsho ri farelela ngauri ri si na vhone a ri koni u ita tshithu. Ndi khou fhaṱutshedza u vhalwa fhungo ḽa vho matsheloni ano dzinani ḽa maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo. Amen. Vhafunwa, ndi khou tama uri na musi hezwi ṅwaha u tshi khou thoma ngorali ndi ri khavho ri khou tshila kha zwifhinga zwine hu na zwithu zwinzhi nga maanḓa zwino khou itea, zwine zwa ri kwama kha ikonomi, zwa ri kwama kha pfunzo, zwa ri kwama kha matshilo ashu a ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe, zwa ri kwama huṅwe na huṅwe. Huṅwe zwa vhuya zwa ri takulela na nyofho, huṅwe zwa ri nyanga zwa nga zwi khou ri ḓisa na dzi ndaṱo dza uri mara ri khou heda ri tshi ya gai. Mudzimu washu ndi mudzimu wa maanḓa, ndi mudzimu a sa tshanisiwi nga tshithu. Khou tama uri ndi ambe navho nga fhungo ḽine ḽa ri maanḓa a u kona u nanga. Ṅwaha khoyu khou thoma, vhone kha vha vhe na maano a u kona u nanga, ngauri zwine vhone vha ḓo nanga zwone zwino vha tshi khou thoma zwino ḓo amba uri ṅwaha uyu u ḓo vha tshimbilela na kana u sa vha tshimbilele. Kunangele kwavho kwa zwithu, kunangele kwavho kwa u nanga kuitele kwa zwithu ndi kone kune kwa amba uri vhone vha ḓo fhelela gai. Kha ri ri vhone fhungo ḽashu kha bugu ya Deuteronomy ndima ya 30 ri ḓo vhala mulaedza washu u bva kha verse 15 ri vhone wo funa u khou swika kha 20. 15 iri nangaha namusi ndo vhea phanḓa hau vhutshilo na zwivhuya na lufu na khombo. Hezwi zwithu zwoṱhe zwo vhewa hapfhi vhone kha vhanange uri nangaha namusi ndo vhea phanḓa hau, namusi ḓuvha ḽo thoma ḽa 2021 ḽa Sunday yo thoma mara na uri ndo vhea phanḓa hau, zwine zwa amba uri arali o vhea phanḓa hashu ndi nṋe ane nda fanela u nanga kana nda litshedza. Zwine nda lwaya namusi ngezwi funa Yehova mudzimu wawe u fare nḓila dzawe, u tevhedze dzi ndaela dzawe na milayo yawe, ndi hone u tshi ḓo lalama wa anda, ndi hone Yehova mudzimu wawe a tshi ḓo u shudufhadza u kha shango ḽeneḽi. Kha ri vhale iri hone ndi a u vhudza hu tshe namusi zwa uri tshau arali mbilu yau ya mfuralela wa si pfe, wa tenda u tshi ungeledzwa wa gwadamela midzimu isili wa i shumela, hupfi ndi u vhudza hu tshe namusi zwa uri tshau ḓo vha u lovha. Nga iṅwe nḓila a u nga vhi na mvelaphanḓa vhutshiloni. Iri ḽiṱaḓulu na ḽifhasi ndi dzi ṱhanzi dzine nda dzi vhidza namusi, dzine dza ḓivha zwa uri ndo u nangisa vhutshilo kana lufu, phaṱhutshedzo kana khombo, nangaha vhutshilo uri u tshile, uri na vhana vhau vha tshile. Mudzimu uri nangisa a tama na zwathu zwi tshi naka. Zwino nṋe ndi khou ri kha hoyu ṅwaha wa 2021 kha vha litshe u vhilaela nga zwo fhiraho, kha vha litshe u vhilaela nga zwine huṅwe a zwi vha kwami. Vha tende u ima vha ri ndi khou tama u nanga u tshimbila na murena, ngauri murena ndi ra maanḓa oṱhe. Murena ahuna tshino mukunda, ahuna tshine a sa tshi ḓivhe. Kha vha nange u tshimbila na muṋe wa vhutshilo, Yehova wa mavhuthu. Vha ḓivha hezwi muthu a tshi nanga u funa u ita tshithu tshine tshi songo ḓoweleaho. Muthu u tshi nanga tshithu u ita tshithu tshi songo ḓoweleaho ngori hu ya vha na zwithu zwine zwa discourage muthu vhutshiloni, mara muthu o decide u nanga naho nzulele dziṅwe dzi tshi khou amba zwa uri a nanga u ita tshenetsho. Zwino kha ri nange u tenda u tshimbila na murena. Tshine vhone vha fanela u ita naho nzulele dzo ima nga nḓila ine zwa vha ngayo, zwithu zwine zwa methara khavho ndi kunangele kwavho kwa zwithu. Vha ya ḓivha
Goliath na Dafita oto unanga uri na musi helisho la Mfilista ndi ḓo nalo na ḽi tshi ofisa ḽi ḓitu ḽine la phala ḽi tshi ambiwa u nga si funa na u ḽi lavhelesa no sendela nga nḓila ine vhaṅwe vhashu ra ofisa ngayo Nowa ova a tshi ofisa u fhirisa zwezwo. Mara Dafita ari mudzimu wanga we a ndamulela vhukati ha zwivhengwe na nngwe na ndau u ḓo ndamulela zwanḓani zwashu vhuruheli, a nanga u ḽi feisa, a nanga u ḽi lavhelesa, a nanga u ima phanḓa haḽo. Ene mudzimu wa ṱaḓulu vhone vha vhuya vha nanga tshithu u ya vha ṋea maanḓa o bveledza, a nanga uri ndi ima naye hu munna nda lamulela lushaka lwanga lwa Israeli. Mudzimu a mutonda a ḽi kunda Goliath. Zwino hoyu ṅwaha wa 2021 vhone vha nga si balelwe u ima vha nanga tshine vha khou funa. Arali vha nanga vhugosi a vha nga bveleli, arali vha nanga u ima sa Dafita a hu na iṅwe nḓila vha ḓo bvelela. Zwino ndi khou tama u vha fhembeledza ṋamusi ndi khou ri kha ri ḓo lavhelesisana zwithu zwiṱukuṱuku hezwi zwine nda khou tama uri zwi lavhelese, zwine nda khou rabela na u humbela uri kha ri nange u tendelana na mudzimu dzinani na Yesu. Mudzimu a huna tshithu tshine tsha mubalela. Mudzimu a hana tshithu tshine apfhi hayi hafha zwino o rwa tombo, hana tshithu tshine apfhi ṋamusi o guma nga ceiling. Mudzimu hana zwenezwo. Arali vha ra lavhelesa kha bugu ya Vhaefesa chapter 3 verse 20 kha ri vhale bugu ya Vhaefesa ndimana ya vhuraru ri vhale verse 20 vha pfe heḽi fhungo uri vha takuwe zwo iri eneha mudzimu ane a kona u simesa u kalula u shuma, eneha ane a kona u simesa u kalula u shuma zwine zwa fhira zwoṱhe zwine ra humbela na zwine ra elekanya nga maanḓa ane a khou shuma kha riṋe. Eneha mudzimu ane a kona u shuma zwoṱhe u ḓo ri itisa uri musi ro nanga u tshimbila naye a ri bveledzise hezwi zwine a khou ri u a kona u shuma u fhira zwoṱhe zwine ra humbela, zwine ra elekanya, zwine ra ḽora na zwine ndi uri u ya tshimbila a fhirisa hafho hune vhone vha humbula hone. Zwine nda khou ri a ri nange namusi ḓuvha heḽi ḽa tou thoma ḽa ṅwaha ḽa kereke, a ri nange u tshimbila na murena uri zwithu zwashu zwi tende u tshimbila. Ende u nanga ndi mafhungo a uri vhone vha tou ḓivhudza, vha songo nanga ngo vhona muṅwe, vha songo nanga ngo pfha muṅwe, kha vha nange nga uri vha khou ri pfha ipfhi ḽa mudzimu vha ri ndi nambatela naye. U fana na mufumakadzi wa vhulwadze ha ṅwambe o ri u pfha zwine Yesu a ita a nanga uri ndi kwama lupendo lwa nguvho yawe, a zwi nanga. A huna muthu we a muthivha, naho ho vha hu na gogo, naho ho vha ho ḓala, naho o vha e mulwadze, a huna tshino thivha zwe vhone vha nanga tshio. Na zwino arali vha nanga u tshimbila na murena a huna tshine tsha nga vha thivha. Namusi ndi khou nyaga uri ri dzhie zwiteṅwa zwi si gathi ri lavhelese ngoho iṅwe ine nda khou nyaga uri hezwi ro i lavhelesa ri ḓo tshimbila nayo kha musi vhege mbili tharu uri vhone zwori murena uri thusa a tshiya gai. Tsha u thoma kha vha nange u sa tshila vha tshi ofha, kha vha nange u sa tshila vha tshi ofha. Habe u ofha ndi u nanga hune muthu a funa u tou ita ngori vha vhuya vha nanga u ofha vha ḓo ḓivhudza na mafhungo a songo dzulaho zwavhuḓi, vha ḓivhudza na zwoṱhe. Diabolo a nana u amba luambo navho. Kha vha nange u tshila vha si na nyofho. Arali vha vhala bugu ya Vharoma, kha ri ḓo vhala bugu ya Vharoma ri vhone zwine bugu ya Vharoma ndimana ya 8 ri vhale 15 u swika kha 17 iri 15 ngauri a no ngo ṋewa muya wa vhupuli une na dovha na vha na nyofho. Aiwa, no ṋea muya wa hana une wa ri funza u vhidzelela wa ri Abba Khotsi. Mudzimu ro ngo ri ṋea muya wa vhupuli, muya wa nyofho, ngori muya wa nyofho
u vha dzhenisa nga ngomu vhupulini. Hezwi vho eḓela vhusiku vha ḓivha uri kana ḽi ḓo tsha, hezwi ḽi tshi kovhela vha ḓivha uri kana ḽi ḓo tsha, hezwi ḽi tshi tsha kana ḽi ḓo kovhela. Ndi uri vha dzula vha nga ngomu kha vhupuli, vha tshi pfa ano vha tshi pfa aḽa vha dzhena nga ngomu vhupulini ha nyofho. Murena wa khou ri muya we a ri fha a si muya wa vhupuli, a ngo ri fha muya wa nyofho, o ri fha muya wa hana une ra vhidzelela ra ri Abba Khotsi. Muya mukhethwa ene muṋe u a ṱanzilavho a tshi vhudza muya washu zwa uri riṋe ri vhana vha mudzimu, mudzimu muhulu, mudzimu a re mulilo u sa sendelwi, mudzimu ane tshisima tshawe tshi sa xe, mudzimu ane dzina ḽawe a pfhi Maanda oṱhe. Ndi zwone zwine hapfhi muya mukhethwa ene muṋe u a ṱanzela a tshi vhudza muya washu zwa uri riṋe ri vhana vha mudzimu. Arali ri vhana nahone ri maḽaifa a mudzimu vhane ifa ra ḽa roṱhe na Kristo, vha khou zwi vhona ri maḽaifa. Zwino arali ri maḽaifa, ndi mini tshine tsha fanela uri ri bvisa vhana vha mudzimu? Ndi mini tshine tsha fanela uri shavhisa? Ndi mini tshine tshi nga itisa uri ri sa ime ro khwaṱha ri na mafulufulu? Kha ri takuwe nga mafulufulu kha ṅwaha wa 2021, ri ambe unga mudzimu washu, ri songo amba unga vhathu vha nyofho, ri songo amba, kha ri ambe unga Dafita ane a imari ndi khou ḽi vhona heḽi shivhuru ḽa mufilista, ndi khou ḽi vhona na matsimbe ḽa ambara, mara mudzimu wanga a wa ndamulelo u fhirisa matsimbi haya, u fhirisa hezwi zwine nda khou zwi vhona. A lavhelesa kha Yehova a mulamulela, a mulamulela lushaka lwoṱhe lwa Israel. Kho vha pembeledza vhone nga dzina ḽa Yesu. 2021 kha vha takuwe na muya u sa fani na muṅwe muya, muya wa change, muya wa maanḓa, muya wa boldness, muya une wa hana u tsetsa dzinani ḽa Yesu Kristo. Arali vha lavhelesa bugu ya Timoteo chapter 1 verse 7 iri ngauri mudzimu wa ngo ri ṋea muya wa nyofho, o ri ṋea muya wa maanḓa, o ri ṋea muya wa lufuno, o ri ṋea muya wa tshavhuhulwane. Zwino arali o ri fha muya wa tshavhuhulwane, o ri fha muya une ra kona u elekanya, muya une ra kona u chuza, muya une ra kona u zwi ḓivha zwori ri na mudzimu washu ndi mudzimu muhulu. Arali vha lavhelesa Psalm ya 125 vha pfa uri munna wa vhuṱali Dafita munna wa mudzimu uri mini? Psalm 125 verse 1 na 2 fhedzi uri vho fulufhelaho Yehova vha nga thavha ya Tsioni i sa wi, i re hone lini na lini. Vho fulufhelaho Yehova, vho nangaho u ima na Yehova vha nga thavha ya Tsioni i sa wi lini na lini. Yerusalema dzi thavha thungo dzoṱhe dzawo, na Yehova u ralo u thungo dzoṱhe na vhathu vawe zwino na lini na lini. Upfi Yehova u thungo ya vhathu vawe, u fana na dzi thavha dzi thungo dzo tinga Jerusalema, na mudzimu o tanga vhathu vawe. O vha tanga nga maanḓa, o vha tanga nga lufuno, o vha tanga nga tshilidzi, o vha tanga nga vhuthu. Zwino ndi mini ri sa imi ra nanga u sa vha na nyofho? Muthu wa nyofho u shavha na musi a songo pandamedzwa, muthu wa nyofho u fa lufu lu sathu swika, muthu wa nyofho u lala na nḓala zwiḽiwa zwi hone. Nṋe ndi khou ri nga dzina ḽa Yesu, ṅwaha hoyu wa 2021 kha vha nange u sa tshila nga nyofho. Ene muthu ano tshila a sina nyofho u pfala a tshi vula mulomo, u ḓi tou fana na muthu wa nyofho u pfala a tshi vula mulomo. Kha vha ḓo vula mulomo vha ambe zwine vhone vha tenda zwone, ngauri mudzimu ndi mudzimu a sa shandukeli zwe amba na lini na lini. Kha ri dovhe ri vhone bugu ya Mirero ri vhale bugu ya Mirero ndimana ya 28, Mirero 28 ri vhale verse 1 fhedzi iri muthu muvhi naho a sa pandamedzwi u a shavha, vha vhuya vha nga ndau i sa ḓivhi nyofho. Hupfi muthu muvhi naho a sa pandamedzwi u soko dzhena ḓaka, mara muvhu vha vhuya vha nga ndau i sa ḓivhi nyofho.
ndingani roitwa buruka uchibva utendani rofumedzanya na mudzimu nga murena wa Yesu Kristo asi zviri neratonanga ndizvo mudzimu ene mune atonanga aritomora mandani ya svisvi aridzudza mumbuso mumuru wamufunwa wawe ari boiwe nisongo opa ngauri arina boiwe ndinne zvino mubuya unga ndau isati vinyo bona iwona ndau zoriitani nawo chichidawa na chituku mara china mamwe manda ane ungatori chingatuta shango rothe ngauri chodivudza uri ndine ndau bona bauluga mudzimu ka Kristo Yesu mudzimu ifila mudzimu liri babuya vanga ndau isadivi nyopo tsinani la Yesu koma pembeleza nga 2021 rikotomo kama bena muya wo pambana ona wa mahola have that different spirit muya usina nyopo muya une waima wari mudzimu wanga anenda tenda kaye ndi mudzimu wa Maanda ndi mudzimu muhuru ndi mudzimu asashanduki haleluya kari rivone chabubiri chotoma ndore kabanange usachiranga nyopo chabubiri kabanange ujiya wimo habo murenani kabanange ujiya wimo habo murenani kabadobona bugu ya nzumbururo yoto utoma nzumbururo chapter 1 rieri bale verse number 6 nzumbururo ndimana chapter 1 verse number 6 iri ene warita mahosi na wochipe ba mudzimu kotsi yawe onoyo tendo na manda zvive zvawe lini na lini ene we arita mahosi arita wochipe otozvifuna ene mune ngaufuna hawe arinanga arita mahosi zvino kavado jabo imo havo hova kosi kava jabo imo havo hova chipe vaise zvidzimu zvavo mudzimuni nga mafurufuru vasongo tenda ulaveresa nzulele vatenda usadiva voimo vone vava nawo bhibhiri iri ene mune we arita mahosi arali ovaita kosi ngavamuzi arali ovaita kosi ngavave mulayo diabolo audivo rivove ya mulayo voima voredzi na huma dhumbu na mimuya zvavudzula marabone vakosi tsinani la Maanda la murena wa Yesu Kristo kabanange ujya bwimo havo mutu ojya bwimo havo hawe upfara chivura muromo mutu ojya bwimo hawe upfara chiamba uruhuyu ojya bwimo hawe hoyu wavudhiva bwimo bune avakaho kavari raro ko mutu wa mudzimu ka huyu mwawa 2021 basaita ngoraro diabolo dojya hawe bwimo kare yachijya hawe bwimo awani bone bwima ka position yavo asongore achidawana bone bo banda position yavo ngore ava awana bwima na position yavo ndio naone zvavo zviya chinyara kavaimeka bwimo havo hautenda mudzimu ane ava muliro usasendei hautenda mudzimu ane zvote zvavahone ngaene musiki walitadhoro na shango dzinani la Maanda la murena wa Yesu Kristo otorita uririve bochipe babuhosi otorita uririve rushaka ruswa karidojia baba ka First John ndimana ya butano verse 1 iri zote zobegonga mudzimu zvikunda shango na zvinogondolo kunda shango asili ndi rutendo rwashu zote zobegonga mudzimu zvikunda shango ngaimwe ndira bone arali bobegonga mudzimu vambadzwa Maanda agundo 2021 kavaje bwimo havo vasongotenda diabolo avahagwisa bwimo havo ababvisa nda position ine bone baba bafanalo imakai position yavo ndiya uri bone bamukundi wa bankundi nga Kristo Yesu position yavo ndiya uri there is nothing ahuna chine cha bara bone bana Yehova position yavo ndiya uri bone bachife vajya zvidzimu vanekeza mudzimu zvitanganedza zvapfi chidzimu cha munuko wavudhi utakadzawo mudzimu dzinani la Maanda la murena wa Yesu Kristo namusi vachata beroni kavajebwe imo havo ngauri murena utori idhani nga mafurufuru tanganedzeni vuthu ramulelwani boiwe zofanera bana buimo buhuru nga dzina la Yesu kovapembeledza muthu wanga kovapembeledza nga dzina la Yesu karime boldly dzinani la Maanda la murena wa Yesu Kristo chitu cha vuraru kabanango imanga rutendo ndi nyito faith is an action rutendo ndi nyito
lutendo ndi lufirisa mano, lufirisa ndivo, lutendo luṱuwa lwafirisa ndivo. Kha vha tende u tshimbila nga lutendo. Vha lavhelesa bugu ya Vhahebheru 11:6 iri vha sendelaho mudzimuni tshavho hu vhe u tenda uri u hone, na uri vha mutenda u ḓo vha ṋea malamba, ngauri vha sina lutendo a vha takadzi mudzimu. Ende Bibeli iri ni tshi ḓa kha ye ni songo vha vhathu vha timatimaho, nanga ligabelo ḽa lwanzhe. Muthu wa lwala songo pfuma uri u ḓo wana tshithu wa murena. Nga iṅwe nḓila vha ḓo ri vhone vho nanga u sa ofha, vho dzhia position yavho vha tshila zwi tshi bva u tendana. Hezwi vha tshi tshila zwi tshi bva u tendana, mudzimu wa ṱaḓulu ndi ene ane lutendo lwavho a ḓo lu bveledza, ngori ha laṱi muthu wa lutendo. Muthu wa lutendo muṅwe na muṅwe mudzimu ha mulaṱi. Dafita uri ndo ndi ṅwana, zwino ndo no vha munna, thi athu vhona muvhuya o laṱiwa kana vhana vhavho vha tshi lala na nḓala. Na zwino na namusi ndi mudzimu a sa shanduki. Kha vha dzhie position yavho, vha ime nga lutendo, vha dovhe vha ḓivhudze zwori ndo o lugaho ndi tshila zwi tshi bva u tendana. Thi tshili zwi tshi bva nyofhoni, thi tshili zwi tshi bva kha zwine nda vhona, ndi tshila zwi tshi bva kha zwine nda tenda zwone zwe mudzimu a zwi amba uri zwi ḓo vha hone. Dzinani ḽa Maanda ḽa murena wa Yesu Kristo ndi khou rabela uri vha fhaṱutshedzeye. Mafhungo haya ndi khou tama u tshimbila nao vhege 2-3 arali mudzimu a vha o ri tendela uri ri tshimbile nao nga u ralo. Tama u tshimbila nao na ṅwaha vha ḓivha ndi khou tama uri vhone vha takuwe nga mafulufulu, vha kone u amba mafhelelo vha kha ḓi vha vho ima zwino mathomoni, vha songo nyama, vha sa khou vhona u kundwa, vha tshi khou vhona gundo ḽi re hone kha vho nga dzina ḽa Yesu Kristo. Kha vhana vhavho, kha muṱa wavho, kha mushumo wavho, kha zwoṱhe zwine vhone vha fara, vhone vha vhambe lutendo, vha ambe zwine mudzimu a amba. Ngauri bugu ya Mariko iri ngoho ndi a ni vhudza, ane a ḓo amba na i thavha a ri takuwa u ḓikudzela lwanzheni, a ralo a sa timatima, u ḓo vhona zwine amba nga dzina ḽa Yesu Kristo. Kha ri bone baba, ri a livhuwa, ro ipfa tsivhudzo ye khotsi vha ṱaḓula uri khou vhona vhuhulu ha maanḓa avho. Kha vha tonde khotsi vha ṱaḓula uri fhungo heḽi nga maanḓa a muye mukhethwa limele mbiluni dzashu. Ndi khou fhaṱutshedza vha lwa fhungo ḽeneḽi dzinani ḽa Maanda ḽa murena wa Yesu Kristo. Amen. Khou amba na vhone nga dzina ḽa Yesu. Khaladzi yanga na vhone mukomana kana murathu wanga, ndi khou vha pembeledza, mana na dedi ndi khou vha pembeledza. Vha songo tenda u dzula nga nyofho, vha songo tenda u sa ima kha vhuimo havho ha u tenda, vha songo tenda u sa tshimbila nga lutendo. Mudzimu wavho ndi mudzimu wa ndamulelo, dzinani ḽa Yesu Kristo. Amen.